Nirmala Kenyam Kanasan content Barashme Bajali. Bia Kamal Kanur Online TV, Kajan Guasame, Banner Riding Rewe Dan Kagambela, Ke Rointin Corn Children Lat, Kakorguasan Paiwe. A kan Conore Rachame, me Jirama Jidit, Re Channel Kaname, Kanur Online TV, Dejogono Jin Nuakanasan Koken, Ko Blair and Content Nunka, Kanur Online TV, we can show Malashuk Kaji. Lerdan Balingajan Guasame, Shit Kamisha Turnamasha Janenone. Ta dana cha kwar cha ka laslet ka jere wech ka gambela en wala ka shanga waldiyesh ka pai badag ron kina daro jendang roirong wan bana chore ler ka manan gor kono bandinga jan gwasama kan kwa dang raw nen yen gati Dr. Galwaron kan Miss Alimitu mod kan kwa dang roten konen cha kwainten cha lat kware kin cha la gwa kwa dang raw tin content view kom no won kan kwarte kan tin konen cha kwany ka gambela cha kwadang roten pai kwan cha kalaslet karwach en cha lare which ka gambela cha lwankam kwadang ro ten cha kwan Dr. Abiy Ahmed eno bika gambela rwach ka korun dang de tinbe Dr. Abiy Ahmed jen Prime Minister ke kwardan en rwach Ethiopia kelu ajaram dan te ka lwanka winen kon te ka gambela en tama cha kwara cha ka wika cha ka jago ba kalaslet shiu mod kana tankwe kwamnu shikin gatup ala kwara nyam kana kwara rawde tete kwam shikin gatup antama kan kwadang rawtin cha kwan Dr. Galwaron ajen kwara rawde ka gor ka gura kwara dan en la shek men cha kwan Dr. Abiy Ahmed shika chalka elimitu umot ajen shika dan cha kwan en bi la kwara rawde ki jala president no ramdan la vice president Dr. Galwaron jal shikan kwamnu shikin ga golan tama bika ladin bikana to ka jen korjo kama be en wale chikan kwermo chikan kan ka chika kom chikan kan ka do bana chalat ka je chi kwadang roten content wi kom no won te shu na pindien cha kwer cha de wikaka na me ajele dan di ling ka kwi gambela shiri ngai konen go tere de ka medira long ngai kona kor gwasan payu payt ka kor to wan en goy gana dang roten kon la kwar kel medi long mi chine to wan loiden tet ka jere wi ka gambela kelu chi gambela karwade me witin ko ken shit community Ethiopia do dien kene de konti la jor shit ka islander ke bunyen konti la rika gambela tin ngajo gambela tere shit kana won cine dial ci kana celebrate ka jen gana dangro na me jele danan de yana ling ka kor gwasan be bi arwandi ko ken bi agalin ka ku gambela kana ta danan bu gadu bu shinga je ne kon la kwaran kontin pai wo wi komne ko ken ngoda ba ga shala federal government ka te konti chiren lat ka kor gwase dan ba ka tich ne ken yam kan ka tich ko ngoda tika wi komne ba ka tich ka jen gwas mentama ka duere konde shirien lat ko ngai kono no tege ne tete ti cha yen federal government atilla ne tin konte te ka kel sigane de konte te ka police ni kene de konte la kwar li yuni ka gambela ka kor gwas dana ci kor ca to je me cha na cha ga nak ka gambela police commission ka gwa e dana ci kor ca to je rewi ka gambela cha ne te konte gwi ke te ga duer cha ga chu yen cha kwar cha yo pel ko kan ngot kan te kan community ke de kan ka lwang ngot ka kwara la kwarcha e choma la yan ka gwada dana pa wo ke baje ti ka der la ja ti ka gwada dana ci lwang de ja toki men ci lwang de ce jen ka ja ajan dana bu to ko kor gwasen be en wo baga ti kan kwadang raw ka te konde churien lat ka gambela dung do tam ngode kan nga ja go ko pai kan tum ne kwar ka pai kan tum war gane ngode be ka kor gwasen be baga ti ketin konir lat gambela ne me jenda ni ling ka ku kwadang ro kon shala slet rawi ka gambela en biata ka mal nyoga jagane de ko kin kontin ko ken online tv ka nyoga je ko mon kelu ko de kan ler de kan ka link ka tungna biata kaman